at yung sipin mo, alam mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakarong, at yung sipin mo, alam mo, signalan mo. Sikaman intuming aking eka manabuking bangin mananagul maning alon eka lumug malumog ako'y kinumo at yung sipin mo. Eka tatakot, eka kakarong, at yung sipin mo, alam mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakarong, at yung sipin mo, alam mo, signalan mo. Dalang at mapanganib, eka malilit ni balik lakwan na kamaning sala, eka lungkot akong bara, ako'y kinumo at yung sipin mo. Eka tatakot, eka kakarong, at yung sipin mo, alam mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakarong, at yung sipin mo, alam mo, signalan mo. Eka tatakot, eka kakarong.
acuku sipingmu. Eka tak takut, eka kakaruk, acuku sipingmu lemu signalmu. Eka tak takut, eka kakaruk, acuku sipingmu lemu signalmu. Sikaman injuming angin, eka manabuking bangin, manaragul maning alun, eka lumug malumog, ako'y kinumo, acuku sipingmu. Eka tak takut, eka kakaruk, acuku sipingmu lemu signalmu. Eka tak takut, eka kakaruk, acuku sipingmu lemu signalmu. Dalangan mapanganib, eka malilit ni balik, lakwan na kamaning sabla, eka lungkot akong bara, ako'y kinumo, acuku sipingmu. Eka tak takut, eka kakaruk, acuku sipingmu lemu signalmu. Eka
isipin mo, alam mo sa gitna ng sikat man intuning angin eka manapuking pangin mangalagul maning alun eka
Chukung siping mo lumusik Sikat into me aking eka manabuking pangin manalagul maning alun eka lumug malumog ako'y Pangadyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, ampon ing anak, ampon ing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo papabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing Divino Verbo, may katawan niyang tao. At may kisaut ya kaya katam. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apangay tuliran, nabangnan ng pengako ng Jesucristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, ling kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Jesucristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligayan ng pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Jesucristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu.
Antimuay sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalanangga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na espiritu. Antimuay sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalanangga, iyanasa. Kilagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal na espiritu. Iyanasa. Bilang balayan na tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi may po pakisigraduan na isulat ka rin kaya katamang contact tracing forms, inkompleto ang pang-updated a detalye. Den kaya katamang set number pakapas kay laking lalamda rin kaya katamang luklukan, at isulod yun pong masalese rin kaya kayong face mask at face shield hanggang mayari apoing misa. Takal pong salamat. Mayapayabak po kaya kayongan. Mitipon tamo po ngeni batayang samban, poryan at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat lapodeng makatuki. Paraging kapasalamatan dapuri William Yao, the family of the late Felicidad Manensala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alves, Adir David, Zenaida David, Krista Marie Alvarez, Leonard Gregory Alvarez, Josie Alvarez, Mr. and Mrs. Nilo Macabudbod and family, Engera family, Leonides Quizon, Carmelo Bondok, Maria Constancia Bondok, Catalina Kathleen Bondok, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriela Calara, Ryan Margot Calara, Dr. Aliana Janine Dueñas Tolentino, Jeanette Tolentino, para King Aldo anibersaryo ng Karelang Kebaitan, Justin Intal, Mario de Jesus, Carmi Mariano, Remedios Rosal Pangilinan, Carlos Santos Jr., Jean Daniel Mendoza, Rachel Dueñas, para King Kayadwanan at pamanantabe ng Banal Espiritu, kareng families and friends of Father Nolly, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lizatin and family, Rodolfo and Vice Governor Liliananay Pineda and family, Governor Dennis Sanyole Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyot and family, Ryan Leslie Quinto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil, DMI Daughters of Mary Immaculate and their families, Christian Elden Ronquillo, Mayra Ronquillo Pantig, Lourdes Arcelia, Denting family, Carino family, Dumagin family, Maribel Giovanni, Ivan Dayan Aquino, para king kapaldanan pamigkakatawan ang pong espiritual ng Joyous Pino and children, for good health and protection of Imang Auring Between and family, Ricardo Ramirez Sr. and family, Alex and Lerparas and family, Gabi and Julie Fabella and family, June, Mel and Abigail Ramirez, Edith and Adrian Gonzalez and family, Rose de Miguelio, Norma Manaloto and family, Seni Capili and family, para king matagumpen ng Operasyon Eunice, para king malalagwang kapaldanan dari Helen San Pablo, Lawrence, Ricky Brillante, Richie Pablo, Imang Auring Between, Ricardo Ramirez Sr., Gabriel Fabella Sr., Manuel Bautista, Gina Grabarski, Agnes Pangan, Lourdes Guadamor, Renato M. Panganiban, Rodolfo Dizon, Maria Antonio, Rosalie Swing, Nestor Cuenca, Ed Dizon, Mrs. Makabanti. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na ri Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo P. Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon Sr., Lourdes Dizon, Susana Between, Mercedes Between, Alejandra Between, Godofredo Batak, Eleanor Maldilla, Policarpio Between, Roberto Milagros,
Raul between, Ursulo, Magdalena, Jeremias between, Francisco Aurora Dizon, Antonio Cisenando Dizon, Odilon Sr., Aurora Dizon, Marieta Raimundo, Clarissa Fabros, Librado Manyalak, Roman and Epifania Dizon, Hermenegildo Dizon, Nemencia Dizon, Estrella Dizon, Jesus Alan, Teresito Maglalang, Adelwisa Rono, Angel Dizon, Grace Werner Dizon, Mali As Dizon, Eusebia, Gloria, Roan Ramirez, Dioscoro Sr. and Lucila Ramirez, Dioscoro Jr., Diosdado, Ner Ramirez, Edgar Ramirez, Aurea Montalvo, Manolo Dizon, Roman and Elena Viray, Esther Viray, Lucia Fungo, Max Fabella, Raymonda Yagonia, Justiniano Manansala Sr., Almario, Magdalena Roberto Salta, Teresa Tuason de Guzman, Leon and Sosima Grabarski, Dominador Milagros, Lola Marie de Castro, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Chuatang Eng, Yao Bonkeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Josefa, Alberto, Julio, Raquel, Cecilia, Eladio, Corazon, Marlinda Gueco, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Felipe Buon Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Apong Bising Pinlak, Benjamin Canlas, Aaron Fabian, Nati Bognot, Rufina Ferreras, Daisy David, Keith Jerome David, Ricardo, Marianito Ador, Felicissima and Alfredo Sarmiento, Lutgarda Felix, Rodante Sangil, Lorenzana de Guzman, Lucas de Guzman, Vicente Martin Rivera, Romeo Dizon Bondoc, Melvin Alfonso, Pablo Soriano, Carmen Soriano, Soul Nearest the Gates of Heaven, Manolito Gueco, Nicolasa and Carlito Pineda, Serafin Mateo Yang, Yu Socho, Purificacion Sukayan, Josefina Cruz, Willie Yu, Lim B. Hua, Ricardo Bermudo, Gertrudes David, Venancio David, Enrique Laxina Sibel Jr., Gavino Tolentino, Bonifacia Malyari, Rufo Malyari, Efren Maninang Jr., Africa Salenga, Edwin Salenga, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Silvina Antonio, Chofila Marciano, Conchita Sagcal, Nicasio Sagcal, Jeriel Dizon, Hermenegildo Antoco, Hervic Antoco, Marian Antoco, Rogelio Reyes, Ernesto Malonzo, Ricardo Rivera, Ismael Pekho, Tita Pekho, Alma Andrus Kiwix, Nelita Menjola, Pedro Menjola, Consolacion Menjola, Pantaleon Gomez, Julieta Gomez, Susana Soriano, Roberto Tayag, Jesusa Tayag, Victor Vesoyo Jr., Corazon Vesoyo, Susan Hermosa, Victor Vesoyo Sr., Siriaca Vesoyo, Chotimo Vesoyo Sr., Maria Elena Zabala, Dom Nicolay Calvet, pangaditala ding sablang kaladwa lalong-lalo na ring mangailangan kin pakalulo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Thank you.
Kilag yunit pang puning anak, ang puning banal na Espiritu, ing grasya ning ginutang Iso Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal na Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya kayo ang timurin. Pakamalang kong kapatid, salamat king Diyos, 70% capacity na po yung pisamban, makalog na la, o yan po yung bunga na ning kakatamong pamangadi. Dapat mingat tapamurin po. O yan ing dapat na ning Diyos, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mimingat pamurin po, necho pamurin ning COVID. Salamat king Diyos, salamat ka ring banal, salamat ka ring anghel, salamat po kaya kayo man. Sisiyanta pa mo po yung kakatamong kasalanan, yung kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran, king malugod at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, otang mitatakutan kami, maging sika ng dakasan at tetagan, uling alupig mo ne ingyato, Gino pakalulo. Ginoo pakalolo. Hesu Kristo, otang miminakelu, ipakit mo kaya kami ring tanda ning kaya kang pangatyu, at pasignangan mong pasibayo ing kaya kang kapanaligan. Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, potang magbalik ang pasibayo, makasadya kaya sana potang dasnan mo kami. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos ang mayupaying tutu pakaluluwa na katamo, at king pang patawad na ring kasalanan tamo, idala na kata sa king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos ay kami, kapamilataning anak mo, sinabi mo kaya kami, inga kaya sukat, mababalisa tikil kingaldo, o ing oras, amabating ning matuwang yato, uling bukod mong ikaing makibalo, nung kapilan malyari iti, ibuklat mo ring matami, karing tandaning panyatang ng Jesus,
at ipahintulot mo ngakit mineng maglakad siping mi. Papanatilyan mo keng tapat king kapanaligan, at mingat king lugod mi keka, at karing kaparaming tao. Itiadwan mi keka o Diyos, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangka. Pamamasang iba't king libro ning propeta Daniel. Nga nang sinabi ni Angel ang makimalan lino. Kim panahon na ita, luntoy ay Miguel, ing mayupayang prinsipe. Ing talaingat karing kabalayan mo, kanita ing panahon ing kaligaligan, ing peka marawak dili, manibat king kamumulan. Alintola ring bansa, potay panahon ay ita, datang na. Tinsablang memalen, ning kekang bansa, ang makasulat lagyo, king libro ng Diyos, miligtas la. Digdakal karing metena, mielang pasibayo. Tamasan daring mapilan, imbia langanga at magdusa laring mapilan, kingalanganggang kamarinayan. Ding mga piyasang pamuntok, sunlag lang maslag, amaslag. Kalupa ning maslag, abanwa. At deta namang tinuro, karing dakalataw, ban dapat laking matulig, sunlagla. Antiring batuin, king kapilan paman. Ingamano, ninggino. Salamat, King Diyos. O Diyos ko, ingatan mo ko, ikaing kakong panaligan. O Diyos ko, ingatan mo ko, ika'y kakong panaligan. Ika, Gino, ing bukod kong pibandyan, ing tula akakong pagnasan, karing gamat mo, tsumayap kong kapalaran. Eke malyaring kalingwan ng Gino, uling parating ang atyu, king siping ko, matatag ko at maugon. O Diyos ko, ingatan mo ko, ika ang kakong panaligan. Inya ing puso ko, masayaya at matulaya, ing kakong kaladwa, pati pamikakatawan ko, panatagya. Emoy paintulot ing miras ko king karenan ding mete, ni emoy tulot king dingke kang kakaluguran, dungdungan de ing kutkutan. O Diyos ko, ingatan mo ko, ika ang kakong panaligan. Ing dalan painturo king bie, kaku papakit me, siping mo at tutulang alang kapante, ing saup mo magdalang tulang alang kapupusan. O Diyos ko, ingatan mo ko, ika ang kakong panaligan. Pamamasang iba't kisulat kareng Ebreo. Imbalang saserdoteng Udyo, tutupadya aldoldo, king kasuywan akatungkulan ng gampanan. At ulit ng darawon ding sadya mo ring sakripisyo, ay bitasang malyaring makalako kareng kasalanan. Dapat Kristo, may daw niyang metong mong sakripisyo para kareng kasalanan. Metong nga sakripisyong sapat ang gaking kapilanman. Kaibat
linuklukya dane ng wanan ng Diyos, karinyang ngeni maninaya, ang gakinging Diyos, lubos na lang apasukok kaya, rin kayang kasalang. Uli na niti, king kapamilataning metong mong sakripisyo, apakyabutan na inggenapan, aalang angga, para kring sablang, belinis king kasalanan. Inya kabud, mi patawaran lareti, ing ayin amakalakok king kasalanan, ena kailangan pa. Ing amano, ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Magsadya kayo, manalangin alang patugod, ban maging karapat dapat kayong makayarap king anak ning tao. Ing Ginoo, manatiliya kaya kayo, At kaya ko ang temurin, pamamasa king mayap a balita agpangkang San Marcos. ligaya kaya ko o Ginoo. Jesus nga nakaringkayang alagad, pangalabas ning kasakitan daring tao, dalumdumyang ingaldo, ipagkait na ning bulan ing kayang sala, at mga nabula ring batuin, at mga tugunla ring upaya ning banwa. Kanitari akit ing anak ning tao, daratang yabusal ding biga kitwan upaya at kamalan. Itubon na laring kayang anghel karing apat ng sulok ning yato, at tipunan dala ring pinili ning Diyos. Iba't karing mingat bang wakas ning yato. Pag-aralan nyo ing malilyari king dutong ahigera, kabut sa sagiwala ring sangana at sisibot niya bulong, baluyo king malapit na ing kaleldo. Makanyan mo naman kabut-ak ito na lang malilyari reting bagi, baluyo king malapit na ing oras na ning kayang panyatang, magmula na. Tandanan niyo, mga palyari langan deting bagi, bayo lang mga mati ring taong mabibiye ngining kasalukuyan. Ing banwa ating yato lumipas lang, dapot ding amano ko kapilanman, alila. Metong man alang makibalo king panyatang na ningaldo o oras ay ito, niring anghel ning banwa, ni ing anak man, ingig payo, yamong makibalo kaniti. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ko o Kristo. Mayap ayabak ning Diyos po kaya kayangan. Antimurin po, good morning karing makiyapong mag-participate kaniting Santa Misa, king kapamilatanan ning online o live streaming. Good morning po kaya kayo antimurin.
Atinta mo pong 34 Sundays, kilob na ning pabanwa, year pita mo po. Nung 34 Sundays la, ngini pong Domingo ay ti 33rd Sunday niya po. Buri ng sabyan, malapit na yung mapupos in liturgical calendar ng Santa Iglesia. Kaya tutuking Domingo, pag masusyan tayo po in kapiestanan ng Kristong Ari, Cristo Rey, kaiba't magumpisa na po yung Adviento, Advent. Uli pong iti, malapit na yung mapupos in liturgical year, tungkol muna naman king kapupusan, ing Ebanghelyo ngeni, kapupusan, end times, kawakasan, Jesus magbalik ya pong pasibayo. The second coming of Jesus, magbalik ya pong pasibayo. At tatandanan niya po in second reading inyang milabas sa Domingo nga na makanyan mo naman Kristo misan niya mo midaon sakripisyo banang ilako ing kasalanan daring tao datang yang pasibayo para midaon yang pasibayo para king kasalanan none para iligtas nala ring sabik maninaya kayo king kayang pamagbalik. Magbalik ya pong pasibayo. At po ang magbalik yang pasibayo, He will come in power, with power and majesty, and He will come as a judge. Kanita pong dinatang yang minuna, He came in humility and meekness, pakumbabaya ing Diyos, meging tao ing Diyos. Dapat king kadwa ng panyatang datang niya king mipnong upaya at kamalan, at datang niya anting metong ayukum as a judge. Kapilan niya po magbalik ing ginuta mo. So there is certainty that Jesus will come again. Nano po yung papasyag tamo, Jesus, Meteya, Jesus, sinubliyang mebye, Jesus, magbalik yang pasibayo. He will come to judge the living and the dead. Magbalik ya pong pasibayo. Sigurado ya pong sigurado ita magbalik yang pasibayo. Pero, kapilan, nga na po keni, alang makibalo, ing Josig pang, yamoy makibalo, anting anak ning tao, anting metong nga tao, Jesus, nakanubalo, pero ang anting Diyos balo na. So itamo balo ng kapilan. Pero, datang niya. It is unknown. Bakit? Napupe pa balo. O ini po, kasi nung pabalo na limbawa, datang niya keng December 25, karinya magbalik pa si bayo na nung gawa na ning tao. Kasdan ginawa yung kasalanan. December 25, datang niya, December 24. Ay, December 24, magbayo na ako. Pumakanya ning kabanalan. Makanya ning pamagsadya. Kabang mabiyeka, kailangan magsadya na ka. Potang malapit ning datang. Nyapin po na sinabi, nung kapilan niya magbalik, ban kanita yung tao, aldoldo magsadyaya, ing kabanalan, it is a lifetime commitment. Kamu maging banal, meto ngayaldo. Po, nung sabihan ng December 25, dakal ko pa panahon para gawang kasalanan. Pumakanyan, ing kabanalan, it is a lifetime commitment. Manimat ngeni, ang gapotang ausan na katamo, dapat mo po itang kadwa ng panyatanging kabaldugan na niti. Tamo balo nung kapilan niya magbalik. Ketang broader sense niya po, at niya pangalawang kabaldugan niya pining sarilitang kamatayan. Kapilan tamate, tamo po balo.
o ining kadwa ng kabaldugan. Pero siguradong mateta mo. Nano pong buri yung kamatayan, kung nanda kayo, papamili nanda kayo po, nano mong buri yung kamatayan, tinalan niyang akdak ka na kaning metong nga tao, buri po ita, o kaya yung building, at yung kakeng lalam ng building, mag-collapse yung building, o ita, mitambunan ka, buri po ita, aliyo po, o kaya makasakit ka kayong aeroplano, mag-crashing aeroplano, buri yung kamatayan ita. Ali. O kaya masisilab bing bali, bisa kong matikeng silab. Aliyo po na ano kayang buriyo. Oretan ang matudtod ka kay ba't yan nakamigising. Buriyo po ita, matudtod, nyapin palaking pisang banda ka lang matudtod. Amen. Yan pala kayong pisang malaka ng matutod. Burida pala matialitang matutod la kay baten o migising. Nga nung buri mo masagasa ka kayong tren, alipo, alalang buriding tao, ing burida mo matutod la kay bat nanita o migising. A peaceful death. Pero kailangan mag-prepare tamo po. So, lawin tayo po, lawin tayong ebanghelyo. Nga na po kini, nung peka pakiramdaman niya, ing ebanghelyo, nga na, kaibat na rin kasakitan, nga na po. Pangalabas ning kasakitan na rin tao, dalong dumingaldo, ipagkait na ning bulan ing kayang sala, kasing bulan ing sala na manibatan kingaldo, sung medalong dumingaldo, dalong dumingega na gana. Kay ba't mga nabula ring batuin? Buri po ini mga nabula ring batuin. Kay ba't nga dita nga na mga tugul la ring upaya ning banwa. So nanula rin ning kasakitan, pangalabas ning kasakitan daring tao. Nano po yung kasakitan? Yapin ing lawenyo, gera. Kasakitan niya po yung gera. Danop. Kasakitan niya yung danop. Persecution of the church, liligaligan doring Kristiyano. Kasakitan po ini. Salot, plagues, lawenyo ating salot. Kalingas-ngasan king biye. May stress na ring tao ang pong distress. Nano pa po, daralantang kasakitan, greed, kasakiman nga ng St. Paul, potang ding tao maging sakim laking pibandyan, metong niya pong tandayan. Niya po, dakalang sakim at tao, persecution, famine, war, plagues, lawen niya po, bayong ebanghelyo ngayon basa niya ating politics, ampong religion. Bakit ding miyaliwang religion, lami kakasundo. Itamo pong Katoliko, mag-reach out tamo karela. Labisa keraklan. May papanataki. Politika. Metong niya pong sangkanyan, politika. Lawin yung itamong Pilipino, ing eleksyon, divisive yan. Maging watak-watak na rin tao. At yung ko pong pintalan, anyang niyasain ko kitang metong nga parokya, di natang ko kay ba na ning eleksyon, lami sabi-sabi rin mikakapatad. Deng mikakamaganak, uling ing metong yan burini, tang metong yan burina. After 6 years, pamurin mi sabi-sabi. Lawin niya po yung politika. Niya aman man po kaya kayo, sabihan ko na po kaya kayo, respect one another. Nung ining burina, paborin niya po, kung may papate. Pilipino tamo, mga di kayo, ko po diktahan, nung nino'y buriyo. Niya mga di kayo,
Respetuan nyo niya may metong at metong nung burini ini, respetuan me. May burini, respetuan me. Tamo sana maging watak-watak. Dengalwa mi pate-patela. Kini po mayakit ing kasalpantayanan o ining kasakitan. Sumanggid na ning mi kakaintindi maging pag-asa tayo Kristo. Po, ganakan tamo yung kakatamong kasalpantayan, uli namo ning eleksyon maging watak-watak tamo. Po, papaboren nito. Respeto king metong at metong. Dako diktaan. Ating kayong sariling konsensya. Ating kayong sariling pamisip at desisyon. Mekad ay experience na yung tao ngayon, ay yung tao ngayon, sinuwapan ako, paboren niya po nung yung buri na ito. Ating kayo naman buri, na yung bisan aliwaing buriyo. Respetum, po, bang kanita ita magugulo. O yan po, tamo lalako yung kasalpantayan ng tamo. Kaibat nga na, dalong dumingaldo, buri na mo pong sabihan mga nabularing batuin, God will intervene. Mag-intervene niya, inga pong Ginoo, potang taya asalese inyato, o ini po para kanapon potang ing tao, ene asalese, lalong-lalo na keng relihiyon, keng politika, de asalese ing bien na ding tao. Potang ding tao magugulula, no mibiyebya king kapayapan, patayan ka rin, patayan keni, gera ka rin, gera keni, ala ng kapayapan ing Diyos. Palagi ko po kanitaya datang. Potangeta niya sa leseng yato. May ngari po kayo, halimbawa rin anak yung may papatela. May papatela, ilang may kasundo ng anak yung. Paborin nyo pa mo, paborin mong may kasundo, o nang ilang may kakasundo. Naring gawan nyo, kayong pengari, mamilatan kayo. Makanyanyamon po yung Diyos. Nyapin siguro ay na sinabi ng kapilan, datanging panahon, manenaya yung Diyos. Oras, asaleseye ingyato ating biyeyo, paborenda kayo. Pero nung asalese ingyato, magugulo kayo, ikayong anak ko, mamilatan ko, God will intervene. Kanitaya datang Jesus. Uling yan na po'y mag-ari, ding manungkulan ngeni ano manungkulan, metong niya mo po'y manungkulan po tang magbalik ang pasimayo Jesus. Yan na mo'y manungkulan. Nung etaya sa leseng yato, may pate-pate, kalupad na rin may kapatad, ding pengari, mamilatan lang. Palagi ko makanyan po yung inggawanan ng Diyos. Nung eta niya sa leseng yato, tipaya para sa lesen niya. Amen. Potang magbalik yung pasibayo Jesus, it will be the end of time and the beginning of eternity. He will come as a judge. Nyapin po kang first reading nga na, tandaan niyo po, sinabi no reti, para pamatakutan na katamo, ingal domat daya, makanyan mo na maning bulan, mga nabula ring batuin. In intention ng Jesus, it is not to frighten us. Nakatamo pa matakutan. Ustong yung tao makasadyaya, pumitakutan. Agyang pang mga nabul nga gana-gana, basta't makasadya ka, kamitakutan. Mas masanting, Jesus magbalik yung pasibayo, ban kanita, mi kakapayapan tamo po. O ito, importante, Jesus magbalik yung ba nakatamong iligtas, mag-end na nga in war, mag-end na in famine, mag-end na mapupus na in greed, mag-end na in persecution, datang ni Jesus para iligtas na katamo. Pero yung kutang, makasadyata mo.
Makasadyata mo po, uling ating pamanukom, judgment, niyang nganaking first reading, nga na po tanging panahon na itadatang na, ding sablang memalin ning kekang bansa, ang makasulat talagyo, king libro ning Diyos, miligtas la. So datang ni Jesus, para ligtas na katamo, ding dakal karing metena, nielang pasibayo, tamasan daring mapilan ing biye alananga. So tin pong biye alananga, tamasan daring mapilan ing biye alananga. Kaibat nga na at magdusa daring mapilan king alananggang kamarinayan. Mga pakarine na ring aliwang, iyapin po'ing impyerno. Ating banwa, ating impyerno, atin pong purgatorio kaya katamong katoliko. Ding mga biyasang pamuntok, sunlag lang maslag a maslag, kalupaning maslag a banwa. So atin palang mayap a pamuntok, mekad pamuntok na ning Santa Iglesia, mekad pamuntok na ning metong a bansa, atin palang mayap, ne po, sunlagla, kay ba't naitang nga na, at deta namang tinuro, karing dakalataw, ban dapat la king matulid, sunlagla anting batuin, king kapilan paman. Detang tinurong mayap, sunlagla. Nyay kayo pong pengari, pakaturuanan nyo ding anak yu. Ikayong pengari, kabang pungat yung keng sepupunan inke kayong anak pangadi yun eh. Ang gapotang bibayitya, ang gapotang mikaisipya, panekong tuturong mayap, ikayong pengari. Tinuro kayo po. Dirinan nyo ang panahon ding anak yo. Nya kailangan ding anak yo, ilapit laki nga pong Ginoo. Den tinuro nga na, king mayap, may ngari lang batuin, sunlagla, manggaman, king kapamilan paman. O yan po, ngini, lawin niya po yung sinabi na, ning Ginoo mo, metong namo po, nga na, ing banwa at ing yato, lumipas la. The whole universe, lumipas ngan po yan, mawala. Dapat, ding amano ko, kapilan man, alila. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Baloy po, bakit? Potang marapta na king Diyos, ipaladno ning Diyos kaya katamo rin kayang amano. Sano ing depatan yu kareti. Ding amano ko ela lumipas at ilang effect ang daking biye alananga. Potang marapta na king Diyos, aldoldo ding kayang amano mababasala, sano kareti ing tiparan mo. Iyarap no po kaya katamo ng Diyos. Pero da kanya po amano ng Diyos eh. Sampulungan tala, o ini mo po, linugod ka. In Biblia tungkol yaking lugod na ng Diyos kaya katamo. Love one another. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Lugod. Liguran mo yung Diyos, liguran mo rin kaparang tao. And nga na sinabi na pa po, love your enemies. Potang hirap no rin, linugod ka, kalupa ng Jesus. Nya ngini pa po ngini pa, bakit taning lugod? Ngini pa, magsadyata na. Potang daratang ni Jesus, saguli mo po, makipag-reconcile na ako king kanakong kakasundo. Po makanyan. Ginoo saguli mo po,
simba na ako. Uli nga niyang mabiyaya si simba. Ginoo, saguli mo po, gawa na akong mayap alipo, makanyan. Now is the time to love God and to love one another. Ngini pa makipag-reconcile na ka. Ngini pa, gawan mo na itang restitution. Nano po yung restitution? Nung ating kang pinermisyo, mag-repair na ka. Nung ating kang inutang, mamayad na ka. Ano po? Mekad, ating may kautang kaya kayo. Mekad, di kayo mismo ikaw ang ating utang. Mamayad na kayo po. At ang timurin, mag-repair tana, manyublitan, nano maning pena ko. O inipune, ustunging tao mena ko yo. Dakal, ditak, agyam pa pong sumisikang, kami patawaran, hanggang niya mo'y subli. Halimbawa, ing meto nga manungkulan, may ngurakot siya, milyon-milyon, bilyon-bilyon, ngini pa po mag-repair tana, restitution, manyublita na, agyam pang sisisika hanggang mo ibalik ing pena ko. Eka, may patawaran. Ngini pa po manyublita na. Amen. Tandaan niyo po, ulit-ulitan ko. Stunging tao mena ko dakal ditak, agyam pang sisisika. Eka, may patawaran hanggang mo'y subli. Po, niya nung sakaling may nako yung tao, manyubli na ka. Subli mo na, itang pena ko. Ayun po ing pamagsadya. Niya, pakamalang kong kapatad, Jesus magbalik yang pasibayo. Kapilan, eta mo po balo. Nung eta mo balo, mag-prepare tayo. Ngeni pa. Now is the time. Now is the time to prepare ourselves for His second coming. Uling potang datang yang pasibayo. Ukumana katang. Naning dapatan tamo kaya tiking niya ito. Linugod ka o pinermisyon mo rin tao. Nga ng St. Paul, ing lugod, mamermisyo. Ing lugod, gagawayang mayap para king ikakayap da ding tao. Kaya pong tutuking Domingo, piyesta na ng Kristong ngari, Kristo datang yang antimurin, anting meto nga ari. Yang ari tamo, pasakop tamo kaya, pasakop tamo, ari tayo, yang intukyan tamo. Amen. Ipasiyap tamo po ngining kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Joseph, pang mayapayang totoo, lina lang king Banwat Yato, at kang Hesukristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagdiking upaya ning Banal Espiritu, mi bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king Cruz, Mete at Mikutkot, tinipaya ka ring Mete, king Katlungaldo, sinubliang Mebye, pepaitas siya banwa, makaluklok wananing Diyos, sipang mayapayang totoo. Iba't ka rin magbalik yan naman ketiban mo kum ka ring mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubli rang ding mete, at king bie alananggal. Amen. Manalangin tamong mipnong kapanayan at kapanaligan king ginuning biye at lugod, uling panayan na katamo king kapupusan ning dalan ning biye, at nga tamong sumabi, Ginoo, bustan ming sunlag ing bayo mong aldo. Ginoo, bustan neng sunlag ing bayo mong aldo.
King Santa Iglesia, asasalansangan, din paglalawin ng yato. Ginoo, bustan ning sunlag ing bayo mongaldo. King yato, ami papako king krus, kapamilatan ng kayalan Eustacia at ning gera. Ginoo, bustan ning sunlag ing bayo mongaldo. Karing kalulong misasakitan kindanop at takot. Ginoo, bustan ning sunlag ing bayo mongaldo. Karing mabanding mayawos midake kareng aliwa. Ginoo, bustan ning sunlag ing bayo mongaldo. Karing pakamalantang miyangon na biye, ating kasalpantayanan do, makikilala ya kilagyumong. Ginoo, bustan ning sunlag ing bayo mongaldo. Kaya katamo at karing sablang mititipon kilagyumong. Ginoo, bustan ning sunlag ing bayo mongaldo. Ngeni adwan tamoy sarilitang kapagnasan. O Ginoo, panaligan da ka, sa upan mo keng magsadyang mipnong kapanayan, king ganap ng panyatang, busal mi ning Ginoong Jesucristo ang mabibiyat mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon, matanggap yarapan ng Diyos igpang mayupaying tuto. Tanggapan niya sa ng Ginoy ting daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginong Diyos, dedi sana ngayon ayayampang mi, pasulungan ding lugod mi, keka, at karing kaparaming tao, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka ang temorin. iyat nayo ring pusoyo. Makayat nanaw king Gino. Pasalamatan tayong Diyos a ginutang mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang paratiet numan ka rin. O ikpang Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginumi, kapamilatan ng kayang pangabait, mibait keng pasibayo, king kayang pamailasa, mi kabus king kasalanan, kapamilatan ng pamanyubli ng mebye, mi bangon kami king biye alanangga, king pamagbalik na king kekang ligaya, lungob kami king kayarian mo banwa. Ulinita, makiyagong kami karing anghel at santo,
kabang daralit dayng alang tuknang dang pamamiya kapurian keka at ngamin magkanta. Tunay kapin banal o igpa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasune at binyene karingkayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikoman at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kaibat ni ngapunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigkakanakan kanako. In misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan miyoik pa, ing kamatayan at pangmanyubli ng mebye ning anak mo, taraon miyak ya kaiting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalerian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansan ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meway pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoy yato, bamiganap ya king lugod,
Kambenang Francisco in kaya kaming Papa, i Florentino in kaya kaming Obispo, i Pasiano in kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo at Pari, Father Meg, Father Mark at Father Marvin. Ganakan mula naman ding kapatid ming Pepay Nawan at maninaing subling mie at ding sablang Meyang Nabie. King katahimikan po, ganakan tala rin kaya katamang kaluguran na Meyang Nabie. Iyapse talalagyo, King katahimikan. At ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na detang alanang makaganaka karela, tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, O Ginoo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bening nuana Birhen Maria duning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at hinupat kimbal mong kaburian, king kekabaning panawon, puriyan dapat paligayan, kapamilatanang Eso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, igpamayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananggang. Abe-abe, may kakabatad, meto nga pamilya na ning Diyos, manay aking kadwa ng panyatan ning Ginoo, ikantatayong panalangin at tiro na kaya katamo. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi. Panking kasaupaning kakang pakalulo. Parati kaming mikabos, king kasalanan. At miligtas kami king sablang kaligaligan.
Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka ang timorin. Pagkita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Kapayapan. O ning ginotang Yesu Kristo, ing makaibiye tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mana mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang. Ing pari o MDC lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po kareng pwesto yo. Para kareta makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yatsyat laring palad o gamat. Para karetang etanggap malyari tapong lukluk o siklaud king panalangin. Hala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsu ka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, maigit king sablang bagay. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat, pauli na ning ngening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kaya ning puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari, at syuka ka rin. At pakisan netong keng lubusan ning sarili ko kaya ka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, sumulong kesa naking lugod, kapamilatan iting banal ay Eukaristiyang pigmasusyan mi, king kapigaganakan, kang Kristong Jesus ag ginumi, manggaman king alanangga. Amen. Siklaw tamo po para king panalangin ng Pope Francis king pandemya. Alanang ganit pa, banausan may pansining tao, pepatok nangan may sabuli ing kibot ning yato, pepatahimik mo ing kami, ay kami mismo ing makirapat. Pepag kulungan mo ke baleni, ban panintunan da kangeni, pepakit mo ke kami ing alam kwentang inupaya at sikanan mi, may bagsak ing ekonomiya, may nasarala ding pipagobran, dakal may ngalakbo obra kaya kami, at siniklaud keng pasibayo, ban manyad milagro ulinaning daralanan ni. Pig maragulan dakong at inisip ning ing sablang at syuke kami, iba't buking sariling kapagalan ni. Akalingon ni, nanong nano kami ngeni, at nanong atsyuke kami, iba't ngan keka, at uli naning grasya mo, at pakalulo. Siguro Ginoo, iting kapagsubukan adaralanan ni, iapining pakalulo mo, dapat makapanpan mo. Siguro iting virus netong yang paralan mo, balang talise at luminis ting kalagwami, ban makapagbalik kay Lubkeka. Manalo na sang paulingan iting panalangin, misan metong kay puso at mitahid king panalangin, manyat king pakalulumo at kapaldanan kaniting virus. Sana Ginoo, ilako mo ni iting virus king yato, ipang kasasawang manay kay kami, patawaran niyo kami ng emi pansin at ekem makirandam king ausbo, uling megi kem makasarili at akalingwan ning ikaw in Diyos mi. Yakas mi nga mano mo at mipaldan pa ring kalagwamit katawan ating mabilugayato. Itiyagan mi kay kawig pa king kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyat magari kandemo, king kametunganing banli Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Talakad na mo po para king kasanmetong ding kaluguran tamong mayang nabiye, manalangin tamo. O Diyos ay pami, ing lugod mo miraras karing mabiyempong mga mati, pasalamatan da ka king maragul mong pakaluluang pong lugod, sineseming pamilya mi kaniting lugod mo, at iting lugod mo ngalang kamatayan, yung buklod mi karela. Pasalamatan da ka para karing sablang mayang nabiyeming pipungpunan, pengari, kapatad, kamag-anak, at ting sablang di napat mayap kaya kami. Tanggapan mo sana iting panalangin mi, king kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Litanya ring banal para karing mayang nabiye, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalolo, Kristo pakalulu, Kristo pakalolo, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalolo, Banal ang Mariyang Induning Diyos, panalangin mo lo, San Jose ikpang talayingat, panalangin mo lo, San Juan at Alapaminyag, panalangin mo lo, San Miguel, panalangin mo lo, Banal Anghel ng Diyos, panalangin niyo lo, Santa Ana at San Joaquin, panalangin niyo lo, ikayong banal aapo ating kong, panalangin niyo lo, Santa Maria de la Cabeza at San Isidro Hortelano, panalangin niyo lo,
ikayong banal ami asawa, Panalangin niyo lang. Santa Celi San Luis Martin, Panalangin at niyo lang. Santa Teresita ng Niño Jesus, Panalangin niyo lang. ikayong banal a pamilya, Panalangin niyo lang. Santa Rita at Santa Gianna Beretta Molia, Panalangin niyo lang. ikayong banal ay ima, Panalangin niyo lang. Santo Tomas More at San Manuel Morales, Panalangin niyo lang. ikayong banal at tata, Panalangin niyo lang. Santa Monica at San Agustin, Panalangin niyo lang. ikayong banal mi ima, Panalangin niyo lang. San Basilio Señor at San Basilio Magno, Panalangin niyo lang. ikayong banal amitata, Panalangin niyo lang. San Benito at Santa Escolastica, Panalangin niyo lang. ikayong banal amikapatid, Panalangin niyo lang. San Fernando at San Luis Ari, Panalangin niyo lang. ikayong banal amikamag-anak, Panalangin niyo lang. San Francisco at Santa Clara ng Assisi, Panalangin niyo lang. ikayong banal amikaluguran, Panalangin niyo lang. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod, Panalangin niyo lang. ikayong banal a Pilipino, Panalangin niyo lang. San Nicolas ng Tolentino at Santa Gertrudes, Panalangin niyo lang. ikayong patulunan ding maldang kaladwa, Panalangin niyo lang. ikayong sablang banal ng Diyos. Panalangin niyo lang. Ginoo, malunos ka, Ginoo, ikabos mo kami. king sablang sakit at kapanandaman, Ginoo, ikabos mo kami. king kakaluluwan at masipit at pamangailangan, Ginoo, ikabos mo kami. king kailan masabal at pakamal, Ginoo, ikabos mo kami. king alananggang kamatayan, Ginoo, ikabos mo kami. king alang kapiyadyan a kamatayan, Ginoo, ikabos mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng yato. Pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng yato. Pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng yato. Ibemo kaya kami kapayapan. Dinan mong alananggang kapainawan o Ginoo. Aslaga na lasaning sulumong alanganga. Manatilila king katahimikan. Amen. Igpami. At siya kabanua, misamba niyang lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo, kaya tisulip ante banua. Ing kakanan mi king aldoldo, ibiya mo kaya kami king aldongeni, ang ni patawad mo, kaya kami ding sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mo kaya paisaul king tukso, nun ikabos mo kami king sablang marok. Bapo Maria, mit mo ka king grasya, ang ginang Diyos sa tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at manya pa naman bungan nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, ang doning Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan ni Amen. Ligaya. Ligaya king Ipa, at king Anak, at king Banal Espiritu, anti mo'y sadyarang ligaya, at king kamumulan ngayon at manggaman king ngalanangga. Amen. Luklo kayo po sa guli para karining announcement. Publication of diaconal ordination banns. Ken pong daratang nga December 3, Friday, may ordinal lang diakono, den pong makatuki. Seminarian Justin Gatus, Seminarian Carlo V. Cabigting, Seminarian Maverick Pelayo, Seminarian Ervin Pineda, Seminarian Gian Sagum, Seminarian Jasper Sanita. So, kaya pong December 3, may ordinal lang anting diakono, kaiba na ning karelang pangadiakono, may ordinano pong pari. Kalupami po. So, adon mi po kaya kayo yung pangaditala, nung kakilala yo po rin at ating kayong balong maging sumbagal kayong karelang ordinasyon, sabihan niyo po kanako o kaya king kakatamong Arsobispo. Kadwa po, the year of Saint Joseph, in celebration of the year of Saint Joseph, as declared by Pope Francis, papasyag mi po at pabalumi itang bulan-bulan ang misa every 19th day of the month, ngayon 2021, ating misa King San Jose Chapel, alas 6 po ning bengi. So every 19th day of the month,
Parishioners, devotees, and pilgrims are therefore enjoined to attend and take part in this special solemn Eucharistic celebration in honor of our Mother Mary's spouse and the foster father of our Lord Jesus Christ. Kaibat po in 70% allowed inside Pisamban Maragul. So 70% na po ne 4343. May gumpisa tamo ken 2121. Kaibat 3232. Ngeni 4343. Kaya karen pong luklukan. Pero makanyang pamurin, kailangan ding lulub keng Pisamban, ding sisimba, kailangan po may bakuna na lang. May bakuna, kaibat tukyan tamo IATF protocol or guidelines, mag-face mask tamo po pang face shield. Deta po nga pa may bakuna nung sisimbala, malyari la po keng luwal. O ita po nga dwa na ning keng city mayor, yung kakadamo pong Mayor Pogi. Kaibat, maintain physical distancing, and lastly po, fundraising sale at the patio. Ulitan ko po, sana mimingat pamurin. Mingat pamurin po Pota, dakal no naman din kaso, datanging simbambeng iyan na naman, pota manyarata na naman po nung mikadakala problema. So mimingat po, mingat, itamungan, mingat tamo. Kaya kayungan po, dakala salamat, kaya kayong pamamuntaketi, bilang tandaning kaya kayong lugod, kinga pong Ginoo, at king metong at metong. Talakad tamo po for the final blessing. Ing Ginoo, manatili kaya kayo, At kaya ka antimurin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos, at ing kaya kayong pamilya, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daune, umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para panatilyan tamo yung gustong laot, king bawat metong at metong, pakisabi may po, manatili tamo ka rin pwesto at panayantala ding asherets. Ituruda po kaya katamo yung gustong dalanan paluwal, king kaya katamong Pisamban. Paga na kami po na ela kakalingwan babaldog deng form king kaon, ang makakabit lele daring pasbol. Takala salamat po.
Ikatatakot, ikakakarong, at sipin mo, signan mo. Ikatatakot, ikakakarong, at sipin mo, signan mo. Yarap na kamaking ko, asmo mo emitiko, kung sera man patibong, kanumanot masiro, ako'y kinumo, at sipin mo. Ikatatakot, ikakakarong, at sipin mo, signan mo. Ikatatakot, ikakakarong, at sipin mo, signan mo. Sikan man intuming aking eka, manapuking bahin, manaragul maning alun, eka lumug malumog, ako'y kinumo, at sipin mo. Ikatatakot, ikakakarong, at sipin mo, signan mo. Ikatatakot, ikakakarong, at sipin